I'm part of an exchange program with a program from MIT called MISTI and a program with Fundació La Caixa here in Barcelona. Good morning. Good morning. Good morning. It's an exchange to learn about different cultures, different lifestyles, and also different models of education. And the other goal is to share excitement and love for science and technology and math with the students here. És el primer cop que ho fèiem i la veritat és que ha estat molt bé perquè quan al principi venia ella jo personalment pensava, ostres, un estudiant de l'MIT què fa aquí, no? Què ens pot proporcionar i sí que estem acostumats a quan ens venen professors de pràctiques però és totalment diferent. Many exchange students have to pay a lot for students residents. Yeah, I think it's been a really good experience so far. I've gotten to see how teachers here handle their classrooms and how they teach the students what kinds of projects they work on together. And it's been a way for me to get some experience with teaching and also teaching in a different culture or teaching across languages. Quan ella va parlar en anglès, els nanos ho intenten i hi ha alguns nanos que m'he sorprès que tenen un nivell d'anglès molt bo i altres ho intenten i s'ajuden entre ells. One thing that I've seen is that with science and with technology, it's really cool to see that a lot of the students here are also interested in the same things. And it's shown me that really science and technology don't have any nationality or culture. They're very international. They don't have borders. Quan ella explicava què és l'MIT, d'on ve, la seva experiència, moltes de les preguntes dels nens no eren tant de l'MIT en si, sinó sobre la vida americana, sobre els costums d'allà, sobre coses que s'han vist en pel·lícules i entonces quan parlam, i també jo crec que hi ha una part que es sorprenen quan veuen que estem junts i que potser no som tan diferents, que sí que hi ha diferències culturals, però crec que és una cosa que és molt enriquidor per a ells.